Hej, tole je pesnica X. Roman v verzih, kako biti dekle v svetu, ki te želi spraviti v okvir. O dekletu, ki verjame v moč besed in ne pusti zmagati staršem, ki pretirano poskrbijo zanjo. Sploh versko navdušena mama. Siomara v sebi nosi jezo. Njena mlada duša je dobila obilno žensko telo, ki pritegne številne poglede, ki si jih ne želi in jo delajo nemočno. Ampak svojo bolečino, jezo in nemoč se nauči sporočati z besedami, s slam poezijo. Poslušajte to. Ko sem dopolnila 12 let, je moj brat dvojček od denarja za malico prihranil dovolj za imenitno darilo zame. Zvezek za najin rojstni dan. To je bilo prvič, da mi je kdo dal prostor, kjer bi izbrala svoje misli. Na neki način je bilo, kakor da pravi, da so moje misli pomembne. Od tistega dneva naprej vsak dan pišem. Včasih se mi zdi, da je pisanje edini način, da me ne boli. Vse ali vsi se sprašujemo podobne stvari. Knjiga pokaže, da biti ranljiv včasih pomeni imeti največjo moč. In vse to je pesnica občutila tudi na lastni koži, ko je bila učiteljica v 8. razredu na šoli, kjer je bilo večina učencev latinskega porekla. I had students who would ask me, you know, we never see any stories with us in them. My students were 90% Latino. And I realized that all these stories I had been telling in class and these poems I had been writing didn't necessarily end up on their bookshelves. And so I began writing the Poet-X almost as a response to what my students were asking for, but I didn't really finish it until 2016. And I wrote a couple of other manuscripts between that and realized that the story I most needed to tell was about finding your own voice. Hvala, Elizabet. Ja, najti svoj glas. Kar povedati, izkričati, narisati ali kakorkoli želite izraziti. To je glavno. Ne damo se, brez olepševanja. Pesnica X. Hvala, Živa. Tudi vprašanja ne bomo nič olepševali. Siomara čuti jezo, bolečino in nemoč. Kateri družbeni dejavniki prispevajo k doživljanju teh občutij? A. Njena starost, izobrazba in kraj bivanja. B. Njena samopodoba, ustvarjalnost in izobrazba. C. Njen spol, rasa in lepotna merila v družbi. Ali D. Njen odnos z bratom, starši in vrstniki. Obe ekipi sta izbrali odgovor C, da na to vpliva njen spol, rasa in lepotna merila v družbi. Siomara je dekle, ki zaradi svojega spola, barve kože in telesne konstitucije privablja neprijetne poglede, ob katerih se počuti nemočno. Te občutke izrazi s pisanjem, pravilen pa je res odgovor C. 5 točk za obe ekipi.